Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silian sang puya Christmas le kumthar vok vet lai khan kumhasa he tiang hun ain Aizawl khopui bo ruak abol hlo zokin ribeng chengpo atam zok Mizoram State Election Commission chuan MADC huam chunga ba election nei ngai na VC panga in than hunatan tun thlani somthum pakhat aruat Prime Minister Narendra Modi chan sarkar chumro manna union budget siam tura minaran te chu until phudlet zong te tang taka hriat tir turin som Irana Ukraine khwalzin phur thlona che sola chunga chuang mi za somsari paruk an thi Christmas le kumthar vok vet lai khan kumhasa he tiang hun ain Aizawl khopui borok abol hlo zokin ribeng chengpo atamti Mizoram Pollution Control Board MPCB chuan an soi MPCB heni kum tona Mizoram borok din hun azir chian hnuwa Christmas le kumthar vok veta borok din hun hriat chian nan December ni somni pali le ni somthum pakhat khan borok te na mun ani sa mun sang Aizawl leng pui lungnei champhai le kolasi pa te borok endik na kalpui le a het alandan chuan district danga danglamna em lova boruaka bolho noileng vel hi December ni somni palia station danga standard 60 microgram per meter cube apelo line school pi kon archon kum sang ni som pariata 63 microgram per cube aya sang zokim 93 microgram per cube kai pha a December ni somthum pakhata ero chon lai pui tlang tilo mun dang school pi kon dor puile bong kon achon ani dan turpa nga ya ngai 60 microgram per cube an pel veka bong kona kum sang ni som pariata 41 microgram per cube chau ani line bong kona kum sang ni som pariata 41 microgram per meter cube chau ani line kum sang ni som pakwa chan standard pelin 63 microgram per meter cube atling phahialani buro bolho gas lamchi nitrogen dioxide chu sang ni som pariat December ni som thum pakhat jing daruk atanga atuk ni khat January sang ni som pakwa jing daruk in kar khan sikul pui kona 12.9 microgram per meter cube le dorpuya 10.3 microgram per meter cube ani line ni somthum pakhat December sang ni som pakwa jing daruk atanga atuk January ni khat sang ni som in kar khan sikul pui kona 13.7 microgram per meter cube le dorpuya 13.2 microgram per meter cube ania station danga ero chuan te thamlo ani thungani borok bolho dan riselna angong thei dan air quality index manga te indoor puile bong kon hi hem hun chung hian mi om nem de tan tho khar sanna atlen the wangin a risel lova sikul pi kon phei chu chuab le lung an nei emo lung thalo emo no pang le upalam tan a risel lo le zual ani Aizawl khopui veng pali sikul pi kon dor pui bong kon le lai pui tlang ate ririn dan ambient noise level te ani boka atlang puin nipa ngai ain kum sang ni som pakwa December ni som thum pakhat le January ni khat sang ni som ni inkar chung khan thom beng chenga tamzo ka heng veng pali ate hen zandaruk atanga zanlai dar som pani inkar khan dar kar tenin 60 decibel apel veka arin library school pi kona kum sang ni som pareta 78.3 decibel ani line kum sang ni som pakwa chon 82.3 decibel atling ani kum hui tha zana boro bol ho pung chho hi halpo hal ngong ani ngei arin oma wangin riselna ngai poimo tule borok bol hlo chhozel tur ven konga mala kranzel nan halpo le halmoi lamchi reng hallo tule bol hlo te fel fai taka senghoi thin turin Mizoram Pollution Control Board chuan mi puite acha non le ani Voina Longklai District Landowners Association Office Bearers Meeting chuan Kaladan Multimodal Kongpui sial na kalmek chu tiamchin omlova choltir ni se anti Kaladan Multimodal Transit Transport Project Longklai atanga Myanmar potur kongpui sial mek chunga ram nei tu zangna domna lapek lo ten an din Longklai District Landowners Association Office Bearers Meeting an office nei hi puis remoya an pol president chuna kai shuaya meeting chuan kumsom phani chung compensation pek phuta kongsang sanga anor hnu po a masona hmutur lom lo chu an thre thiam lo thu soin tiamchin omlova na tho lai choltir ni se antia he an thu ke thu khi kar le zir top ni executive meeting angai tu ni se antibok puan to thin angin Kaladan Multimodal kongpui sial mek chungaram nei mi zathum pathum te chu zangdam na pek anani lova zangna domna pek tur sum he vain cheng noi sanga chuang hret nia hriat ani Mizoram State Election Commission chuan Mara Autonomous District Council huam chunga by election nei ngai na village council panga in than hunatan tun thlani somthum pakhat aruat VC panga siha YP3 college YP Kauchau East M Zaino 1 le Khakia te hian
member ni lai thi le bang anom ba ka VC3 ani awangte in thlan that anga ya in thlan na man tur electoral roll po nikum December ni som paru khan ti chu ani a vote nei thei mi sang ni zanga somli pakhatan oma hengzinga mi sang kha jani somni pasari mi pa ani ya mi sang kha jathum som pali me chia ani vote nei ten tun thani somthum pakhat jing dar sari tanga tlai dar li thleng vote an thak anga vote thak zo vele vote sian hmalani anga in thlan ya kai no te chu thathar nilia zo fel vek tur ani Civil Hospital Blood Bank atanga thi sen la thin te tan alak dan ti dang lamani a mimal emo eng hospital po civil hospital atanga thi sen na tur de chuan thi sen an lak so don reng rengin director hospital and medical education hena tangin phalna lak zel to turani hei hian blood bank atanga thi sen lak chho kho khirna akok lova alak chho dan kalphung fel faizok om theina na thak dan namai ni a thi sen hi amamo piang empanel hospital ani emo nilo emo tan po angai renga chhor thereng ani thungang ti sarkar chu chuan tar lang Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puanani Prime Minister Narendra Modi chuan sarkar sumru manna union budget bot sei tura minaran te chu anthil phut le du zong te tlang taka hria tir turin a som Twitter athuda Prime Minister Modi chuan union budget chuan ram chunga mi viable chaza somthum te basin na keng tuani thule India ram hasona kong dong tuani atia mi puida chu mygov.in anrod na te thlen turin a som bok ani hemi ma hian Union Finance Ministry chuan mi puide agriculture te zirna le thildanga rodna an ne te budget siam tura hian thlen turin a lo som to bok ani Union budget hi thale sarkar ma sabera phar ani ang Irana Ukraine khulzin phur thona che suala achunga chuang mi za somseri paruk an thivek sarkar en kol Chanchinthar puang tu IRNS hoidanin he thona hi Teran thona tumhna changa athlo chu nuloka che suala Imam Khomeini International Airport atanga athlo chu nuloka a khol pakhat akang zui nia thu don ani Iran Road and Transportation thunei ti chuan thona thlo chu nulok hian a khal tuin thunun zolovin leilama atlak pui tanin an soya thona hian khol zin mi za samruk pasari le achunga na thok mi pakuan chuanga Ukraine khopui Kiev pana thok chukania Revolutionary Guard General Qasim Soleimani thani awanga phuba laknana Iranin Iraka US sipai omna munte mizaila aka thuwa pon huloka thona che cholna hi athleng ani Iran chuan Iraka US sipai te in kulna munte Revolutionary Guard ten mizaila an ka na US sipai somriat an ka hlum thule zanhi velin hliaman tor thu apuang Revolutionary Guard te hian mizail som panga mangin sipai mun puipoimo lai mun som pan vel an kap sianin an soya heti lai hian White House supuang tu Stephanie Grisham chuan White House in uluk taka til thleng avil thule ramven himna lama ho thu tenen anin biak ron deng thu asoi India chuan a khwale tuite tulbik thil ni lo chuan Iraq azin lo turin angen tuna Gulf ram thil thleng thlirin External Affairs Ministry chuan India mi de chu Iraq ram to lo turle hriatina dang omma chu zin hrilo turin angena India mi Iraq a khosa mek te po ram chunga zin vewak hrilo turin a cha a Baghdad Indian Embassy le Erbila Consulate te chu India mi temamo tho sak turin dan pa ngaya na an thoreng tur thu asoi bok Chanchinthar cherti topna na tang pui Christmas e kum thar vok vet lai khan kumma sa he tiang hun ain Aizawl khopui boro ka bol zo kin ribeng chengpo atam zok Mizoram State Election Commission chuan MADC huam chunga by election ne inga ina VC panga in khan huna tan tun thani somthum pakhat arwat Prime Minister Narendra Modi chu sarkar sumro manna Union budget bot sei tura minaran te chuan thil phule du zong te tlang taka hria tir turin som Irana Ukraine khwalzin phur thona che sola achunga chuang mi za somsir parukan thi chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani